MCA 12 kuuma kaunti ya Tharaka Nithi nimaugite nimegukorwo makanyita mbaru seneta wa Baringo ukahuranira githurano kia president mwaka-ini wa 2022. Makiaria na andiki ya mohoro mwena wa Tharaka Nithi, MCA aya maugite makoretwo manyitete mbaru thirikari ya Jubilee kwa ihinda iraya, no ni yagite gukorwo ikimakuruhania mibango-ini ya uthii wa nambere wa mwena ucio. Sisi tumekaa miaka hiyo yote tumekaa kutoka 2013. Hakuna chochote ya kufurahia serikali ile imetupatia. Oho ni maugite ikinya riao ya kwenda gucemania na kwaraniria na mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta rikoretwo rikiringa ihiga makiuga kuri na atongoria a gicigo kiu makoretwo mari kihinga kinene gutigirira itanya riao ni riakinyanira. Sisi tumetembea tukaongea na seneta wetu Kidiki wakati tulimtembelea tukiwa Tharaka Nithi MCAs, tulimwambia tunataka appointment na rais wa Jamhuri ya Kenya President Uhuru Kenyatta. Lakini kutoka huo wakati miezi 5 iliyopita hatukupata. MCA aya moete ikinya riu thutha wa gucemania na Gideon mwena wa Kabarak thiko nini hituku. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni wa maitha wa Mwaura.